الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله Kandil mlajak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet bašći pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Ale bujro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نفتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فززنا بثالثين
فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما زرعنا من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتيدنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون رجال من أقصى المدينة رجل يسعى قال اتبعوا مرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردون بدور لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين أن تركوا فاسمعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم كلته الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مختارون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم ليمسهم منه نهارا فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أتى الرجل القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم مناهم وذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلى رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا كلا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لا يشاء الله أطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا بعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة بعيدة تفوزهم فهم يهزمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون تفسية فلا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ التي كنتم توعدون اصْلَوْهَا بِمَا كنتم توعدون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما لنا شيء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم فإنه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله دون يتوب عليكم ويد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا بسم الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. To je moja porodica. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من طين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم وهم إليه يرجعون. وقال الله نزل إليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله
ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أريدكم من أتاكم عذاب الله فتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فتنسن ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم ببصائر ودرائر لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأخذه إلا امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تريدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مميدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكموه إياس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا بالقرناء واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يوله يومئذ دبره إلى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومعه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Jeste li spremni? Sad ćemo preći znači, na ovaj teoretski dio znanja, ovo što su učili, znači radi se o surama, ovim malim, radi se o dovom, radi se o Božjim poslanicima i tako dalje. Uglavnom čućete ovaj. Alene, kako glasi islamski pozdrav? Assalamu alaikum. I to znači may peace be upon you. I vraća se može kažete alaikum salam. I kažemo kad neko dođe unutra mora se assalamu alaikum i onda svi šta je unutra. Prvi pozdrav na ulazi. Jedno pozdrav za dvojice, pozdrav za trojice. Hvala. Amire, kako glasi kelime šehada? Ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammed abduhu ve rasuluh. To znači vjerujem jednog Boga i Muhammed je njegov poslanik. Emire, Rabi Jesir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yasir, Vati Yasir, Rabbi Tin, Bil Hayr, Amin. Belvine, Subhanak. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك فتبارك اسمك وتعجدك فلا إله غيرك. Alisa, gdje mi nabroj imanske šarte? Prvi je vjerujem u jednog Boga, drugi je vjerujem u Božje melecima, vjerujem u Božje knjige, vjerujem u Božje poslanike i vjerujem u sudnji dan i vjerujem svašta što dešava se ima razloga. Fatiha, Amare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amare mali, ulozi u nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alene, ulozi u tebe. Bismillahirrahmanirrahim. Kul za rabbi felek, min šeri ma halak, wa min šeri gasmi iza vakab, wa min šeri nefasati fi ukad, i wa min šeri hasri iza hasad. Kul huvallahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tebe tjeda ime. Bismillahirrahmanirrahim. Tabet yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zat lahab, mar'atuhu hamalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Belmine, etehijat. التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا عبادي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام عليك وسلمت بركة يا سبحان الله. Alisa, kako se uzma abdest? Prvo radi se ruke 3 puta, onda radi se desnim ruku usta 3 puta i onda lijevim ruku nos 3 puta, cijelo facu, onda ruku do lakata, prvi desno, onda lijevim. I onda radi mes, samo malo sklasiš ruku i jednom puta radiš to. I onda radiš cijelu facu, uše, vrat i onda radiš noge. Prvo desni, onda lijevi. Sabah namaz, amar. Sabah namaz ima 4 rekat, ima 2 sunet i 2 farz. Dem ti zenijet sunet sabah namaz. نويت أن أصلي لله صلاة السنة والفجر أبان مستقبل القبلة الله أكبر. Alene, izak. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Amire, islamski šart. Islamski šart je kelime shahadat, pray 5 times daily. Nema veze, tako treće pitanje. Post mjesec Ramazan, davat zekijat i obavit hadž. Okay. Amare, kulija ihel kafirun. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ok. Alene, u stvari ti si Emire, šta je razlika između imanskih šarta i islamskih šarta? Daj mi objasni. Daj mi explain it. Imanski šarti samo vjeruješ u islam i islamski šart trebaš it's like with your body, like klanjati i postiti sa tvoj tijelo. Aha. Pa koje ti više voliš šarte, ove imanske ili islamske? Imanske zato samo vjeruješ. To ovdje većina roditelja, vaših rođaka vole imanske, kaže ja vjerujem u Boga, ali neću klanjati, jel tako? Aha. Znači, islamski šarti su dužnost, ono što moramo raditi prema Allahu Đelešanu. A imanski šart je lako reći, ja vjerujem u Allaha Đelešanu i to je oraid. Ja vjerujem u meleke, jel tako, to je easy. U redu. Belmine, koje su prve ove first three stuff prije klanjanja namaza? Šta moraš uraditi? What you need to do before you start praying? Trebaš abdest, tijela, mjesta i odjela. Znači, moraju biti čisti. Ok, i what else?
Aha, mora biti propisno, znači žene moraju biti propisno obučene, muškarci propisno obučeni. Može li se klanjati u majici? Kratkoj majici pa da cijeva iza leđa i to? Ne može. Mora li se klanjati u majici s slikom da odvrća pozornost nekoj prilikom namaza? Znači mora biti propisno obučen. Hvala. Alisa, prvi islamski šart kad već je imao Amir. Sura Ina je taj. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fas'ali li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Amare, akşam namazı. Akşam namaz ima 5 rekiata, ima 3 farz i 2 sunet. Demi za nijet farz od akšama. نبيت أن أصلي لله صلاة فرض المغربي أذان مستقبل قبلة الله أكبر. Šta smo rekli, Amare, da je diferenc between akšam i ostali namaz? Mi klanamo farz prvo, a drugi namaz klanja se sunet. Znači, akšam je jedini namaz da se klanja prvo farz. Ok. Erej, tele. Amare. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو إلى الدين ولا يهد ولا طعام المسكين هو يؤذي المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Prvi imanski šart je ja vjerujem u jednog Boga i Bog mi ime je Allah Đelešanu i on zna sve, čuje sve i vidi sve. I on je napravio sve. Drugi islamski šart, Amir. Drugi islamski šart, pray 5 times daily. To ima sabah, podne, kindi, akšam i jacija. Imaju druge namaze. Čekaj, polako. Ovi 5 dnevni namaza, šta svaki punoljetan, pametan i zreo musliman mora raditi? Klanjate namaze. Ovi 5 dnevni namaza znači mora klanjati sve jedan musliman i muslimanka. Imamo znači još neke namaze koji nisu toliko bitni, osim recimo džume, koji su to drugi namazi? Ima dženaza. Šta smo rekli za dženazu? Za dženazu, ako bude sad 10 ljudi što klanja dženazu, a 90 ljudi vani, te što klanja imaju 10 ljudi što su klanja, imaju sevap. A ako nije niko došao, onda nije nikome, to je grijeh. Znači svi imaju grijeh. Znači klanja jedna grupa, se druge spada obavezno. Je li tako? Ja. Ok. Da te pitam sad još nešto. Na primjer, Amire, ako si ti iz Cazina, a umro neko iz Kalesije, i ti kažeš ja neću ići na dženazu ako mi iz Kalesije, je li to u redu? Nije. A ako si ti, Amire, iz Živinica, a ja iz Cazina, i opet ovaj kaže ja neću ići ove na dženazu, je li to u redu? No. To se ovdje kod nas naravno dešava. Želim da vam skrenem pozornost, ova zadnja dženaza, ova žena što je umrla Baljić, svi ovi koji su došli, bilo je neodređen broj ljudi, nekako se dijelimo. Kad umre neko je recimo iz, drugih dijelova Bosne, ovih naših krajišnika nema. Kad umre neko od krajišnika, onda vidimo ove iz ostalih dijelova Bosne koje nikad nisam znao. Znači, kad dolazimo na dženazu, idemo na dženazu na Allaha Đelešanu. Ne gledamo ko je odakle, je li tako? U redu. Koji još namazi neki? Ima džumaj. Šta smo rekli za džumaj? Za džumaj, ako ne bude došlo 3 puta bez razloga, onda se gotovo više nam believer. Znači, tu je hadis Božijeg poslanika. Onaj ko bez opravdana razloga ne dođe 3 puta do džumaj, njegova vjera je. Koji još namazi? Ima teravije u Ramazanu, imaju noćne namaze i ima dua. Imaju ova 2 bajrama. Ima kurbanski bajram, ramazanski bajram. Koliko ima ramazanski bajram? 2 rekiata. 2 rekiata isto. Lilaf Quraysh, Emire. Bismillahirrahmanirrahim. Lilaf Quraysh lillahihim rihla tashin tayva sayf. Falyaqul rabbi hazal bayt. Allazi at'amnahum min ju'in min amnahum min hal. Belmine, podne namaz. 10 rekiata, 4 suneti, 4 farzi, 2 suneti. Nemze nije sunet od podne. نبيت أن صلوات أو صلاة ظهر يدان مستقبل قبلتي الله أكبر. Preskočio si nešto. Polako ponovo. نبيت أن أصلي بواحد أو صلاة سنة الظهر يدان مستقبل قبلتي الله أكبر. Sad je.
Lisa, elem tere kejf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa rabbika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Arsalna alayhim taran ababiltum min hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin makul. Šta kvari abdest? Svoje da će brati tvoj abdest, će brati tvoj namaz. Ok, a šta kvari abdest? Ja tebe sam pitam za abdest. Abdest. Ako ideš u WC, ako ti fall asleep, ako psuješ, ako ti imaš bleeding. Bleeding, aha, ok. Šta još? If you throw up i Ako povratiš punim ustima, jesam. A ako malo povratiš, samo malo uzdigne. to neće brati tvoj abdest. If you laugh puno, Pretjerano smijanje. Ok, hvala. Amare. Tejemu. Tijemo radiš kad nema vode da radiš abdest. Moraš raditi tijemo na ciglu, zid, zemlja. Kako da radiš tijemo je 3 puta. You rub your hands 3 puta na onaj ciglu, onda paču, Face, aha. onda arms, Bliž mikrofon. onda hair, I, and feet. aha, znači opet, dakle, čekaj. A šta, na primjer, ti sad uzeo tejemu u Odziju? Odzije si uzeo, znači to je teatralno samo onaj. Ti si uzeo tejemu, a Alem nosi ispred tebe kantu vode, jel čuješ, vamo došla voda u ovaj abdestan. Šta ti trebaš uraditi? Ti trebaš prekinuti namaz i ići da radi abdest. Ja, znači mora se prekinuti namaz ako imaš vode raditi abdest. Ok, hvala vam. Druge 3 pripreme za namaz, Alem. Tačno namasko vreme ne možeš ti klaniti podne ujutru. Trebaš okrenuti prema kiblati i nije. Aha. Mora li se klanjati rani sabah u 3 sata ujutru? Ne može. Aha, znači namaz sve jedan ima svoje propisano vrijeme. U redu. Amire, treći islamski šart. Treći islamski šart, post mjesec Ramazan. Ko je dužan postati? Ljudi što su narasli, ljudi što one misli i ljudi što su muslimani. Ok. Šta ne smije raditi? Ne smiješ pušiti, jesti i pričati loše stvari. Sve što uđe ti u usta možeš da okusiš, ne smiješ raditi. To ti je zabranito. Od kad se posti? Do sunrise i sunset. To je sabah do akšama. Ok. Ko nije dužan postati? Construction workers, pregnant women, trudne žene, travelers i homeless people. I ljudi što imaju su prison i oni construction workers kad su summer i imaju permanent medication što imaju lijekove za svoj život. Ok. Šta treba sad jedan radnik koji radi na construction, znači koji radi ove fizičke teške poslovanje Ramazan? Šta on treba uraditi kad prođe, znači dođe zima, on je na leju? Ili žena kad rodi dijete pa se oporavi, šta treba uraditi? Mora postati dan, sad 10 dana, mora postati 10 dana. A šta ako ti zapustiš i namjerno se ono? To ti je 60 dana kazna. Kefare, aha. A šta, na primjer, osobe sad ima ovdje vjerovatno šećeraša, ovi što im je doktor propisao da mora tačno u određeno vrijeme uzeti lijekove ili neka druga bolest. Šta oni ne mogu čitav život moraju biti na lijekovima? Šta on trebaju raditi? On trebaju dati najmanje $300 za te što trebaju pomoći. Ne mora znaš da je 300, ali kako se zove to što oni trebaju raditi? To zove fidja. Aha, zove se fidja otkup. A šta ako oni nemaju para, ako je sirotinja i on? Onda Allah dragi ne duži. Znači ne duži ga Allah Želšanu za to. Ok, hvala. Emire, ikindija namaz. Ikindija ima 8 rekiata, 4 sune i 4 farz. Ok, temi za nije sunet ikindije namaz. نويت أن أصلي لله تعالى صلاة السنة until العصر دعني مستقبل القبلة الله أكبر. Alisa,
Koja su dva najveća muslimanska praznika? A ovaj Delmin, koja su dva najveća muslimanska praznika? Ramazanski Bajram i Kurban Bajram. Okay. Zašto mi, Delmine, why we celebrate Ramadan Bajram? Zato kad posti učenje Koranu, Sadaqatul Fitr i Na kraju očekujemo nagradu, je li tako? i Teravije. Aha, i teravije i sve ostalo, znači good stuff što radimo, očekujemo nagradu na kraju. Je li tako? A što vi celebrate ovaj Kurban Bajram? Zato kad se vrši hađ. Aha, mi slavimo sa kim? Sa hađijama, je li tako? Adem Alisa. Adam alejsalam je bio naš prvi messenger i Ne bi se složio. on je bio je naš prvi man of the world. A ko je stvorio Adam? Ko je osobno svoju... Allah Đelešanu. I on je imao žena i Adam znači earth ili like zemlja u like translation. Kako na bosanskom se kaže? Zemlja ili earth. I on je imao žena zove se Hava i to znači like zrak ili čist zrak. I oni su živjeli u džennet. I samo jedan rul je Allah Đelešanu imao i to je da ne ide u taj voća od taj drva. I jedan dan šeitan rekao Hava da jede od taj voća i onda ona je rekla to do Adam. I onda Adam i Hava su jelo od voća i onda u sekundu bilo su izbaceno od džennet. I onda Hava i Adam su bio na drugi sides of the world. And Hava i Adam su našli each other after like a lot of years. I Hava i Adam su uvijek su imali dva pairs of twins. I jedan sestra su bilo Habil i Kabil. Čekaj, polako. Koji je stariji blizanac, Kabil ili Habil? Najstarija je Kabil i the youngest je bio Habil. I jedan dan su trebala, Habil je trebala uženit Kabilov sestra i Kabil trebao uženit Habilov sestra. I Habil je imao, bio je fin sestra, ali nije baš bio najfinjenijeg Kabilov. I Kabil nije bio like happy od toga što je trebao raditi. So on je ubio Habil sa taj big stone i onda Allah Đelešanu je poslao dva ptice do Kabil i pokazao je kako treba zakopati Kabil. To je bilo prvo ubistvo, je li? Da. Aha, zašto je ubio ovoga? Zato Kabil, on nije volio Habilov sestru. Htio je skršt rul i bio je na njega dž. Bio Jealous. jealous. Ok. Amare, drugi imanski šart. I believe in God's angels. Melec. They're made out of light, and they always push us to do like good things. I ne spavaju, ne jedu, ne piju. I they're always awake and they know what we're doing. Koji su najpoznatiji meleci? Znaš li kod Bogan da spominje tvojega? Ima Jibril, on je delivered the books. Ima Kiram i Kyatri. Šta rade ta dvojica Kiram i Kyatri? Right on our backs. Šta mi radimo? Aha, oni su naše kamere 24/7, pišu šta na naša lijeđa, sve što uradimo. Ima li još koji? Ima Mikhail, who controls the weather. Ima Azrael, kad neko umre, on Toga ne volimo, jel? vadi taj soul, duš. Aha, ima li još koji? Israfil, on će blow horn last day. I kad on to blow opet, mi ćemo svi ustati i mi ćemo knjiga, ako knjiga je levo rukom iza tvoj back, ideš u Jahannam, tvoj desnom ruku in front of you, ideš u Jannat.
Ima li još koji ime? Ima Ridvan, on je like guard of Jannah. I ima Malik, on je guard of Jahannam. Ima Munkir i Nekir, they ask us questions na mezar after you get Da se buried. neko zakopa, a on dođe u pitaju, jel? U Alđiju. Ok. Koliko ima meleka? Samo Bog zna. Ok. Amare, from another side. Znači, Amar je pričao veliki ovim melecima, kako su dobri, kako nas nagovaraju, onaj glasić što nam šapće, ako treba šta uradi dobro. A ima onaj drugi glasić što nas nagovara, recimo da šmugnemo odavde sa podne, uči se ezan, mi bježimo s podne. Muezin kaže, požurite na namaz, požurite na spas, a mi na vrat. Od spasa, što dalje? Kako se zove ovaj bad guy što šapće ovima? Šeitan. Aha. Kaže, čekaj polako, kaže Allah Đelešanu, onaj ko na mene zaboravi, ja mu na leđe natvorim šeitana. Šeitan ga voza, kako on noć. Kaže, šta ćeš klanjati, šta ćeš posti, šta ćeš daći, kakvi, nema toga ništa. Ok, šta šeitan nagovara još nas? Shaitan tells us to do bad things. Od čega je stvoren šeitan? Fire. Aha, i kad ti kako nešto uradiš zijana, malo te, mama i babo, kad ti ispuču malo u uspu, šta osjećaš? Fire, aha, vatru osjećaš. Dobro. Ok, znaš li kako se zove pravo otac šeitana? Sjećaš se šta smo govorili? Iblis. Aha. Ok, Amare, šta sam ti mislio pitati? Znači, meleci uvijek rade dobro, šeitan uvijek radi zlo. Ko je između meleka i šeitana? Nas, mi, jel? Aha, znači mi smo. Ok, ako ti, znači imaš choice, imaš izbor da radiš dobro ili da radiš zlo. Ako budeš radio dobro, zna se, gdje ćeš, jel tako? Gdje? Džehennem. U džennem. Ako budeš radio zlo? Aha, pa ko je onda najsavršenije stvorenje Allaha Đelešanu? Ko je najsavršenije Allahovo Đelešanu stvorenje? Amara pita. Who is the best creation but Allah created? Nas, mi. Aha, znači Allah Đelešanu je nama dao mogućnost izbora. Allah Đelešanu je natjerao šeitan da se pokloni Adamu a.s. Naravno što nije ti uradio. Ok, hvala Amar. Nuh a.s. Nuh a.s. je nas prvi poslanik, on je dobio prvi knjigu, on je prvo. On je živio za 950 godine i on je napravio ark u desert. I imao su nevjernice i imao su believers vjernice. I on je napravio taj boat i one nevjernice su smiju na njega, kaže što napraviš taj ark u desert, nema vode nikako. I Allah Đelešanu naredio Nuh a.s. da uzme sve njegove vjernice, što je bilo 43, i drugo od svaki životinje, i da ide na taj boat, na taj ark. I onda uparao kiša iz onaj sky i isprudu za 40 dana i sve one nevjernice su umrio, ugušili su. I mi kažemo, Nuh a.s. je onaj second father of humanity. To Kuran kaže. Ja, Kuran kaže. Zbog on ima njegove 3 sinove, Sam, Ham i Jafet. I Sam je od Samid su onaj Jews, Arabian, svi iz taj Middle East. I onda Hamid su one Afrikane, svi iz Afrika. I onda one sinovi Jafet, svi drugo, Slovenije, iz Azija i sve drugo. Ok, šta misliš od koga smo mi pod? Jafet. Jafet trećeg, aha. Dobro, hvala. U redu. Amire, treći imanski šart. Treći imanski šart, ja vjerujem u Allahove knjige. Koje su, čekaj, lako. Šta smo rekli? Je li bilo puno knjiga na zemlji? Jes, bilo je 124 knjiga. 125. Jes, 125, ja. A koliko danas knjiga ima kad ti sad odlučio čitati, recimo znaš za Kuran, odeš u public library, koliko još knjiga moraš reći? Biblija, evo, Tevrat, Zebur, Inđil i Kuran. 4. Znači danas postoje 4 knjige. Kojem Božijem poslaniku je objavljen Tevrat? Tevrat je Musa a.s.
Kojem Božijem poslaniku je objavljen Zebur? Dawud alayhi salam. Šta smo rekli za Tevrat i Zebur? On su to stick together. Aha. A kojem Božijem poslaniku je objavljen Inđil ili Biblija? Isa alayhi salam. Kojem Božijem poslaniku je objavljen Kuran? Muhammad alayhi salam. U redu, hvala. Emire, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alayhi salam, he built Hajj with, Ibrahim alayhi salam, he had a dream that he would sacrifice his son Ismail, and his dream lasted 3 nights. And the dream was about Allah Jalla Shanahu told that Ibrahim alayhi salam should sacrifice his son Ismail. Okay. And On uzme i zakolje ga, jel? On uzme... when Ibrahim was gonna sacrifice his son, Jibril came with bring a ram, and then the last second he was gonna sacrifice his son, he sacrificed a ram instead. Okay, who is built Kaaba? Ibrahim alayhi salam and his son Ismail. Šta smo rekli? Ibrahim ima najviše tradicije sa nama muslimanima, most tradition. Šta je još od te tradicije znaš? To smo govorili. Djeca sunet. Aha, sunet je mala muška djeca, muslimanska, aha, se rode. I znači kompletan hadž, 5. islamski šart. Is to Ibrahim alayhi salam. Aha, za njegovu ženu Hadžaru sa Said, Safe i Merve, bildan, znači grada i tako dalje. Sve vezano za nje. Red, hvala Emire. Belmine, kunu dova, Allahume nestaim. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك خيرك ونشكرك ونكفرك ونعلي ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسأل في دنيا رحمتك ونشعر بك إن عذبك بالكفار مبين. Alisa, Jacija, namaz. Jacija namaza ima 13 rekiata. Prvo ima 4 sunete, 4 farze, 2 sunete i 3 vitre. Gdje mi zanijet vitr namaz? نويت أن أصلي لله تعالى صلاة وتر إذا نستقبل قبلة الله أكبر. Ok, hvala Alisa. Amare, sastavni dijelovi namaza. Koji su sastavni dijelovi namaza, onih 7 što smo govorili, kad neki od njih izostaviš pokvaranje, ne možeš, namaz nije neispravan. Koji su, znaš? Prvo, trebaš početi tekbir. Početi tekbir, aha, i taj tekbir. Koji je drugi? Second je stajanje. Stajanje, kijam, aha. Koji je treći? Učenje. Učenje kirajeta, fatiha, sure, ok. Koji je četvrti? Pregibane. Koji je peti? Seđda. Koji je šesti? Sjedanje. Aha, šta na primjer ja sad klanjam, došao na 3. rekat podne namaza i zaboravim, uradio početni tekbir. I trebaš restart tvoj namaz. Znači namaz je broken, pokvaran, moram ispočetka klanjati. U redu, hvala Amare. Amare, mali, šta kvari namaz? Sve što kvari, ako kvari namaz, Vatelce. ako piješ vodu ili ako jedeš nešto. Aha, ovdje hođe klanja uz Ramazan teraviju, ovaj pije vodu tamo. Je flašu. Šta još? Ako pričaš u namazu. Aha, progovoriš. Aha. Šta još? If you don't pay attention. Aha, znači šta mi radimo na namazu? Pričamo. Razgovaramo sa kim? Bog. Sa Bogom, sa Allahom Đelešanom. Neko naiđe na vrata, ovi se okrenu svi. Znači, nekulturno je tu raditi ljudima, znači, kažeš surajre telezi fevejlu lil musalin. Šta znači to, znaš? Teško sa oni... Koji se šta, izigravaju? U namazu. Aha, igraju se u namazu. Igra se s pihom, okreće te spih oko ruke, i tako dalje, i tako dalje. Ok, hvala. Musa, alaih salam. Musa a.s. je onaj živio u Egipt i u vreme faraon. I faraon... Samo malane. Koji se poslanik najviše spominje u Kuranu? Koji poslanik se najviše spominje u Kuranu? Musa a.s. Musa a.s. Aha, što? Zbog on je save his people i onaj što je donio do Red Sea i sve to. Ok, u kojoj je
kojoj zemlji živio Musa alaih salam? U Egiptu, u Afrika. A ko je živio u njegovo vrijeme? Firaun. Kako se zvao Firaun, znaš? Ramzes II. A, Ramzes II. Šta je Ramzes rekao za sebe? On je rekao da on je Bog, a nije. On je uzeo jedan čovjek, uzeo drugo čovjek i ubio jedno, ostao jedno živ i kaže ja sam Bog, ja sam uzeo tebe živ, ja sam Bog svoj. A, i šta je Allah Žešan naredio Musa alaih salam njegovom bratu Harunu? Da reci onaj Firaun da on nije Bog, da to treba prestane. I on je to opomenuo puno puta i kad neće da sluša svaki put. I Allah Želešanu rekao, ona je naredio Musa alaih salam da uzme njegov narod, njegov people Izraelac i da dođe do Red Sea. I oni su ošli u Red Sea i Musa alaih salam je uzme njegov štap i je stavio na podu i Allah Želešanu je separate taj Red Sea i on se hodao kroz taj gap i Firaun i njegov vojsku, njegov armije su čerao one i kad je... Čerali. I kad su došli taj drugi end u Aziju, onda Musa alaih salam uzme njegov štab i opet udrio i Allah Želešanu je stavio nazad Red Sea i Firaun i njegov vojsko je umrio i prišta. Firaun umrio, on kaže ja vjerujem to je Bog sad. Aha, to lep bilo, jel? Šta Kur'an kaže za Faraona da će on biti opomenat? Opomenat je sudnjeg dana. U redu, hvala. Amire, 4. imanski šart. 4. imanski šart. I believe in God's messengers. Ja vjerujem u Allahove poslanike. Prije smo imali 124.000 poslanika, ali samo 125 poslanika smo imaju sad. Šta je razlika između, gledaj, profet, zatim oni su svi bili poslanici. A šta je razlika između poslanika i messengera? Posle messengers, on su dobili bog. Aha, 125 je dobilo knjigu. On su dobili knjigu. Aha, mi učimo od tih 125 samo ovi 6 ulaz, kako ih nazivaju. Što mi učimo, recimo, ja vas sad pitamo o Ademu. Zato što su on bili promijenili history. Aha, znači oni su promijenili istorijske tokove na zemlji. Sad učimo njih 6, ali ne govorimo recimo o Sulejmanu a.s., o Davudu a.s., o Jusufu a.s. Ok, koji su 6 poslanika u ulazima? Adem, Nuh, Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. i Muhammed a.s. U redu, hvala. Emire, Allahu la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu fal hayyul qayyum la tazum sinatun wal nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi min zulmi yashfa'u la bi'izni wa ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yughadiru hisahuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bil mi na jedno lagano pitanje Isa a.s. On nije imao dad. Nekaj, kršćani kažu za Isa da je Bog, je li on Bog? Nije. Kako nije? Zato on proučava, spava, pije. Moral human biti Bog. Šta smo rekli za Adama? Ko je stvorio Adama? Aha, je li Adam imao oca i mater? Znači, Kur'an pravi poređenje i kaže Adam je stvoren bez oca i matere pa nije Bog. Kako mora biti Isa Bog koja ga rodila ga, znači, zemaljska majka? Ok, šta su oni rekli, znači kad je ta njegova majka trudna, znači Kur'an o tome govori, Melek Džibril, znači kad je obavijestio da će... Šta su radili Židovi? True people, šta su oni radili, rekli za njoj? They kicked Maryam out of the Jerusalem. Gdje se rodio Isa a.s.? Bethlehem. I šta Islam uči, a i kršćani vjeruju u to? Isterni mi ovaj. Šta će se desiti sudnji dan? Znaš? Šta će se desiti sudnji dan? Isterni. After Hatman? No. Yeah, What happens before Judgment Day? Isa je dođi i... Isa će doći, koga će? Dejjal. A kako ga Biblija naziva toga Dejjal? Antichrist. Antichrist. Znači Isa će doći, gdje će, znaš li gdje, govorili smo da će doći kod jedne džamije, gdje, znaš li? White Mosque, Misr City. U hadisu Božeg Damaskus, Znači, Isa a.s. će umriti jednom smrću. Kur'an za njega kaže, doista on njega nisu ubili, nego ga je Allah uzdigo se.
Znači on nije ubijen. Ok. Alisa. Posljednji Božji poslanik. Muhammed a.s. Muhammed a.s. je bio rođen u 571 u 571. 571 u Mekka i on je živio da bude 63 godina. Kad je umro? U 632. 632. Gdje? U kojem gradu? U Medina. Aha, znači grad Allahov poslanika Medina. Šta smo rekli da je razlika između Muhameda a.s. i recimo Musa a.s. Muhammed a.s. je bio zadnji mesec. Ok, Hatem el Enbija, to Kuran govori. A šta smo rekli Alisa? Da je razlika između njega i recimo Musa, Isa a.s. Jusuf a.s. Šta je razlika? A? Ne mreš sjeti, evo ako napomenite ja. Kojem narodu je došao Musa a.s.? Čuješ? Znači samo njima. A kome je došao Muhammed a.s.? Čovečanstvo. Ja i ti smo Bosanci, a nismo Arabi, a smo muslimani. Jel' tako? Hvala. Namaska doba, ko je sljedeći? Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatina innaka antas samiul alim. واكتب علينا بأعمالنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amare, 5 imanski šart. Peti imanski šart je believe in judgment day. Kad će biti sudnji dan? Niko ne zna. Ko zna? Samo Allah Đelešanu. Čekaj, vi ste rekli da će biti 2000, što nije bio? A? To je samo dio, yes. A, on samo, yes, u redu. Šta mi znamo o sudnjemu danu iz hadisa? Znači, Božji poslanik je malo o tome govorio, ali iz hadisa šta znamo? Šta je poslanik rekao? They're gonna see like, koliko dobro mi smo rađeni. No. Znači, u sudnjem danu, taj strašni dan, kako ga Kuran naziva, šta je poslanik rekao u svom hadisu? Koji dan će se desiti sudnji dan? Peti. Aha, u koje vrijeme? U Magrib. Aha, vrijeme Magrib, akšam namaza. I zato klanjamo farz prvo kod akšama. Kaže poslanik požuriti s farzom od akšama. Aha. Šta će se desiti kad Israfil puhne prvi put u Nairobi? Mi ćemo se umriti. Svi će umriti koji budu živi u tom momentu. Kad puhne second time? Be alive, onda ako imaš ruku lijepu behind your back, ideš u Jahannam, ako imaš desnu ruku in front of you, ideš u Jahannam. Koliko će trajati suđenje od prilike izdošća šta navode? Koliko traje suđenje čovječanstva? Koliko će trajati Amare suđenje? Veliki Amare. How many years traje tako? 40,000 years. Aha, 40.000 godina. Hvala. Halal i haram. Okay. Halal i haram, halal je što možeš uraditi, što smiješ uraditi i haram je što ne smiješ uraditi i kako. Ima još harame u svijetu nego halal. Halal ima, svoje što halal ima halal, robe ima halal, hrana ima halal, ima sve to. Haram ima... Čekaj, polako. Time ti sem sad kupio Mercedesa, ja kažem sad će se uzeti bolje dale Mercedesa za narod, ali sad vidi da imam bolje. Je li to haram? To je haram. To je kao džel. Ja sam uzeo svojim haram, ja nisam uzeo. Po dobro nisam uzeo, ali ti samo uzmeš samo da imaš nešto od mene. Aha, u redu. Šta još imaju? Šta bi još moglo biti halal? Ima grehe, najteži grehe ima prvo je širk, kad vjeruješ u još nešto. Znači haram je sve što je zabranjeno. Okay. Zabranjeno, to je protector. Koji je najveći grijeh? Širk, to je kad vjeruješ u još nego jedan Bogu ili kad ne vjeruješ u Bogu nikako. Ateisti i poluteisti.
Ja. Ili dva Boga lično. Okay. I onda drugi je murder, kad ubiješ nekoga, to je... Šta Kuran kaže? Kad ubiješ jednu nedužnu osobu, Ako ubiješ jedan person, to je kao da si ubio cijeli svijet. Ali ako spašiš nekoga, onda to je kao da si spasi cijeli svijet. ok, šta je još veliki? Koji su još veliki grijesi? Treći je kad ne slušaš roditelje, kad daš roditelje. I onda 4 ima riba, ona je... Čekaj, polako. To je ovako, kad ti ne slušaš roditelje, na primjer. Ove Fendijeve živi 6 godina i vidi. Ostari hvat tebe jedan ili oba roditelja, kaže Kuran, nemoj im reći nju. A ovdje kod nas je to moderno u Americi. Ostari hvat tebe roditelj, kaže, oženio se, snaši smijeta mama i babo, kikni vani iz kuće, šalji staračke domove. Jel to ćeš ti uraditi, ali kad budeš? No, nikako. To je haram, to ne smije raditi to. Šta smo rekli? Da tvoja žena nema prednost nad tvojom majkom. Nema. Nema prednost nad majkom. Ok. Šta još? Riba, interes, Riba, aha, čekaj, kućeš polako. Šta znači riba? To je interes. To je kao ako ja pitam one za $10 i onda ti kaže ok, a ti trebaš da me vraći 15. To znači kao riba. Znači ja tebe ucijenjivam, znati. Ja. A slušaj sljedeće. Jedan zamatlja meni moj dođe i kaže imam $50,000. Ja ću to hvala staviti na banku, ročiti i živiti od kamata. Je li to halal? To je riba, to je haram. Aha, šta je poslanik rekao za kamata? To je, ako jede, to je kao like jedeš ti to. Bolje je da spavaš sa svojom majkom nek da uzmaš to. Znači to je ucijenjivanje. Ja ti danem $1,000 u zajem. Kažem ti meni moraš vratiti na djeca. Šta ja te radim? Ucijenjivam te. Ja, to je taking advantage of me. Aha, pa ti onda budi moj sliv, jel tako? Da, no. Ima li još koji grije? Ima. Pijanje, alkohol, pušenje, kockare, ako... Čekaj, skočio si nešto. Gossiping, backbiting. Polako, nije skočio si još nešto. Naš narod puno vjeruje u to. Sihirbaz. Sihr, aha. Šta je rekao poslanik? Onaj kod je sihirbaz 40 dana, povjerujemo što je on rekao. Allah Želešanu 40 dana digne njegovo ima, njegovo vjerovanje. Zašto je sihr haram? To je kad neko te kaže, kao to je desanje, to nije tačno nikako. On te predviđa budućnost, a ko zna budućnost? Ko zna šta će učiniti? Samo Allah Želešanu da znam. Aha, znači sihr. Ili pravljenje sihira da neko mi ne na njoj zlo, znači šeitanska posla. Ok. Šta još? Ima kad rečiš nešto loše od nekoga, kad nije tu... Aha, ogovaranje, gibe. Aha, šta još? Nemime. Ja, nemime. Šta je nemime? Prenošenje tuđi riječi sa ciljem zavađanja drugih ljudi. Ti dođeš ovdje danas, na primjer, ja mi pričamo, ti uzmeš od to što smo pričali, odneseš nekome trećem tamo. A ne kažeš šta je istina. Slažeš na to i odneseš neistinu. Aha, ima li još tako? Ima još. Ima još harama u svijetu nego halala. Nešto je. Dobro sam. Ima i zina. Aha, šta je zina ili? Zina, to je kao kad imaš ako imaš žena, ali živaš sa njima. Čekaj, plako. Jel halal da ja sve nađem cur, živim sa njom 10 godina, nisam njenčan? Nije. To je halal da ne živi. To je zinajlus, to je činjenje bluda. Šta još mora biti? Jel halal ja imam čer i fino se ona obuče u ne kratke lače ispred babe i sluha? No. U redu to? No, to nije u redu nikako. To se dešava. Ovo naši roditelji gledaju i to je sasvim okej. To je nije dobro, to je haram. A zašto je to? Na primjer, sad ti si oženio i otišao na poslu, tamo sebi našao neku Ana Marinu i varaš svoje žene. To je cheating, to ne smiješ raditi. To je zina, znači to je blud. Islam dozvoljava jedino, znači da se fino oženiš, kulturno vjenčaš i onda živiš svoj život, to tako? Ima li još to? Ima. Šta? Imaš dobro cheating, imaš... Ja dođem sad, ti imaš fin telefon,
kreneš, ja ti kradem telefon. Ja, krast, to je isto haram stilom. Kakva je kazna za krađu? Sjećam se. Reze man. Sjeća ruke, aha. Šta, na primjer, Amire, ako sam ja ukrao nešto od $100, nije toliko vrijedno. Kud se sjeće ruku? A šta ako ukradem ja auto, rušim ovu kameru? Onda ruku odmara. Ulje, vrelo, aha. To su kazne, znači. Samo ti snimaj utičiti ruka ovaj. Znači, postoje kazne, znači za krađa je jedan, znači, od teških grijeha. Krasi tuđe stvari, otimati, znači nešto. Ok, hvala, talem nećemo, dalje išu harame. Amire, sahibi uzor. Sahibi uzor je kad neko ima problema sa prstetom i on nešim da ide im krv. Ima ljudi koji ne mogu, koji ima curi krvi iz sestava. Širi im krv nekad iz sukrvca. Šta se dešava? Svaki put što on klanjaju moraju da uzmu abdest, moraju da uču se. Svaki put što klanjaju. Znači, svaki namaz, za namaz nema izgovora, je li tako? Znači, namaz se mora klanjati. A ako čovjeku izlazi mokraća, na primjer, on je dužan svaki put, prije svakog namaza da promijeni garderobu, je li tako? I da uzme abdest i klanja. I dođe, na primjer, sad podne ikindi i posle podne ikindija, šta treba uraditi za ikindi? Mora presvući se. Presvući se ponovo. I abdest. Hvala. A kad to prestane, znači, na njega mora dolazi ove. Emire, sadaka. Sadaka is like charity. You don't need to give it. You have to give it. Ali nisi required, znači da daješ stalno. It's not required, but it's good to if you give sadaka. And if for sadaka, if you give money to like a person who doesn't have much money to buy food and stuff. A jel u redu sad ja vidim, stvar to mi se dešavalo. Vidim čovjek pije pivu i traži od mene da mu ja dam sadaku. Jel takvom čovjeku u redu dati sadaku? Nije. Zato... Znači, kod sadake ti imaš choice i vidiš kako se ta osoba ponaša. Jel tako? Aha. Znači, tvoje je da tebe hoćeš da sadaku neće. Allah Đelešanu znači ne mu govori da treba davati sadaku da će pomagati sirotinji. U redu. Belmine, sadekatul fitr. Kada je Ramazan i ti posti, if you do something bad, you give sadaqatul fitr. It's like you can give like money or food or just giving away to someone. Znači, sadekatul fitr se daje samo uz Ramazan, jel tako? Šesti imanski šart, Alisa. Šesti imanski šart je vjerujem da sve što dešava se je iz razloga. Idemo u mentalni razloga da naučimo od naša vjera, idemo u školu da smo pametni kad porastimo. Ali hajmo reći da ideš u školu da budeš lawyer, ali ne znaš nijaka ćeš biti lawyer. Aha, jesi li ti birala svoje roditelje? Jel su tebi roditelji mogli biti tam Donald i Melania? No. Što? Zato je samo Bog morao to. Samo Bog morao to. A šta ako ja odem kod onega sihirbaza tamo kod onega Da mi salije strah? No. On meni kaže da će se umreti dijete zva Donald Trump junior, mlađi. Ne, samo radi. Okej, znači to je najjednostavnije Alisa rečeno, samo Bog zna našu budućnost. Ono što je zapisano, znači Bog zna kad će pasti kiša, šta je u utrobi majke, kad će umriti, dojce šta ja znam. Znaš li ti, Alisa, hoćeš li ti biti živa do 2027? Ne znam, samo Bog zna. A znaš šta šest 2028? Ne znam, Bog zna. Znači, Allah Đelešanu je zapravo Levhi Mahfuz knjiga u kojoj je zapisano već. He's chosen your whole life. Naša je znači samo da razmišljamo šta će. U redu, hvala vas. Četvrti islamski šart, Amare. Davati, ovo naš narod ne voli. Davati šta? Davati zekijat. Aj pričaj.
Zekat you have to give it once a year. Ti trebaš imati like a certain amount of para u tvoj bank account Koliko vremenski moraju pare biti na akauntu? za 1 year. Jednu godinu. Aha. I kad prođe jedne godine, šta trebaš raditi? Trebaš give 2.5% of like tvoj overall income. I ti trebaš have like at least $5,416. Ja, to je nisam za ovu godinu, $5,417 Znači, ako imaš $5,417 i više, ti moraš dati šta? Zekat. Moraš dati zekat. Ako imaš manje, a šta Amar, ako ja imam $10,000, danas prodao auto. Imam $10,000 i stavim to na saving account i potrošim za 9 mjeseci. Trebam ja idući godina zekat. Ko kaže da treba? Ko je rekao da treba? Jel trebam da zekat ili ne trebam? Amare? Ne trebaš. Ne trebam da zekat. A šta ako ja imam $50,000, $100,000 na svom bankovnom računu, niko od vas to ne zna. A ostavi na account. Kaže Božji poslanik alejhi selam da će na sudnjem danu zekat biti smija okuda. Za koje ćete odgovarati, samo da znate. Imam $50,000 i namirim još na to 30.000. Prođe godina dana. Šta ja moram raditi? Dati na 50.000 zekat ili na 80? Na sve. Na sve, Znači, mi samo govorimo ovdje o novcu. Znači, ovdje u Americi je popularno da niko nikome ne govori bankovni račun. Allah zašanu sve vidi. Govorimo o novcu. Znaš se još daje zekat? Ti imaš Ti imaš finu, gledaj, Amare, ti imaš finu ženu, oženiš se, ona voli zlato, ti njoj uzmaš zlato, bisere. Uzmaš joj ove, dragulje. Jel ti pričaš o to? Gold, ne samo gold, znači delivery komplet. Šta se tim dešava? Daješ zekat. Šta vredi me što ja imam sad lančicu $100,000 na vratu, a ona djeca tamo u ofici nemaju šta jesti. Je li to u redu? Nije. Znaš se još daje zekat? Ako ti imaš garden, like you're growing plants. Ako ti imaš garden, imaš growing farmu. fruits and vegetables, ti daješ zekat na taj water. Ako ti koristiš your own water, ti daješ 5% zekat. Ako kiša it rained and it grew that way, ti daješ 10%. A šta ako ja usijem se bašću, ja to imam za moju familiju, ne prodajem to. Daj li ja dajem zekat? Na bašću, svoju bašću se busion, ja to ne prodajem, berem za sebe. Djeca, ne daješ. Ne dajem. Znači samo što radimo, profit. A šta ako ja imam 3 kuće? U jednoj kući ja živim, a ove 2 druge renta. Na šta ja moram dati zekat? Ti daješ zekat na druge 2 kuće. Što rentaš, što uzmaš pare za njih. A u kojoj živiš ne daješ zekat, tako? Ne daješ. Imam 10 kamiona, jedan ja vozim, imam 9 vozača. Na što dajem zekat? Na ovi 9, jel? A ovaj što ja vozim za moje, znači za personal ne dajem, tako? Tako. U redu. Hvala. Mamare mali, 5. islamski šart. Je obavljati hađ. Svaki musliman treba ići na hađ jedan put u životu. Ako ideš više, to je dobro. Ako ideš čude samo da prodiješ stvari, nešto tako da praviš kafe, to je haram. Mogu li ja ih 10 prvi put odem na hađ i onda drugi put kupim meda 50 kila. I to ovi rade. I uzmem ja 50 kila meda, u Arabiji je med izuzetno skup, $100 kila meda dole više. Ja prodam taj med dole, a dole recimo u Arabiji uzmem svile, uzmem zlato, uzmem čiroktovo ulje i donesem u Bosnu i prodajem po 100-150 maraka litru. To nije dobro. Šta je to? Kako se to zove kod nas u Americi? Biznis, jel? Morao si sa hađom raditi biznis? Ne može. Znači, jednom smo dužni otići na hađu. Ako ode više puta čovjek, znači to je lijepo, dobro za njega. A znači, jednom je obavezno. Ok, još jedno pitanje je ostalo za Alena i s ovim ćemo završiti pitanje, znači tešne klanjanje namaza, praktično, znači ove sure i ovo što smo rekli. Gusul. Gusul je kupanje, to je kupanje, neki teško, like dirty.
kad se drži, kao ako oznojiš previše ili nešto tako trebaš uzeti gusul, to ne može abdest, to popraviš. I uzmeš iz gusula prvo sa desnom rukom opereš usta 3 puta, onda sa lijevom rukom opereš nos 3 puta i onda cijelo tijelo trebaš vode. Ne može se, ne može se ni igle da bude onaj suh na toj bari. I kad to sve završi se, onda opereš noge, to sve taj dirty water ovdje oko noge, prvo desno na ruku, lijevo. Alene, ti ćeš klanjati vitr namaz. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف Amire, stanje 20 jaka travi. Amire, gdje ti klanjaj 2 rakijata sabatskog suneta, Božji poslanik alejhi selam kaže da su bolji od čitavog dunjaluka. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Ti ćeš Emre klanjati 2 rakijata svog suneta porodicu. لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى Vel mi dok ću 2 rakijata jacijskog suneta. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك Amare, ti ćeš klanjati farz od akšama. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله Amare, ti ćeš klanjati 2 rakijata. ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
لك ذكرك فإن مع العسر Assalamu alaikum. Prije svega u ime Allaha, u ime džemata, u ime džematskog odbora, u ime roditelja, u ime Efendije, u ime ove djece ovdje mi kao džemat mi smo odlučili da ih počestimo sa jednim malim poklonom. Hašme, s obzirom da imamo samo jednu djevojkicu ovdje, ona će prva dobiti poklon od našeg uvaženog Hašima. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Srce se najgrublje osmijehom otvori, vedrog lica budimo kao i pejgamberi. Prolazeći kraj mrava osmijehnu se Sulejman, pa osmijehom mu'mine ti ukrasi ovaj dan. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Edeba beduin, osorito besjedi, Muhammed ga osmijehom i nježnošću postidi. I u zadnjim časima Resul perdu pomaknu, kad safove ugleda on se tiho osmijehnu. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله